Kapitan Inteng! Nay, Maray, adamanin parcel mo Saan ko ako kwaday tamare? Para ken ni Marituyang. Inal daw ti sumangpet a parcel na Wen nga rud Sapay dito'y nga rud tersinak ti pangikir-ofan da. Kat sika ti agbayad. Kanya nga'y. Imbang nubayadan na ken ka. Ay inas ken labayadan na Nay, anya nga taday ta in-order na. Jakman mo. Agkulog-kulog mo'y. Nalagaan, wano nadagsan. Medyo nadagsan. Ay, ang mga nukaldiro. Mahilig ni Marituyang agkolektar iti kaldero kahit. Ay, agungat tumanan ni Badungnan. Ay, pagbayad naman ng sweldo nila kainan. Papanam na natuyang. Mapankuman alaan di parcel ko di tatersina ni Marikwanang. Ala, ket no pag-iistoryaan da ka dita. Anya, siyak. Apay ko maapag-iistoryaan dak ngay. Naimot ka kanaw. Naimot kaya mo. Saan naimot ti imbagada, Chip? Anya ngay nga raw. Pangit bakit kunada? Naimot kunada. Pangit kunada? Aguray kayo man. Anya talaga ti bagbagada may papankanyak. Lawlawagin nyo man. Naimot ka kano nga raw. Pangit ka kano. Asinaw tinagkunaan na imuta. Nang kung istoryaan dagiti babae mapandita tersina ni kagawad kwanang. Ni Kapitana Banang, ken kagawad kwanang ti istorya pangit ka kanaw na natuyang. Kasta? Imarmarites da kaun, oray dagiti kukumaray. Payman? Ay sos, lang ka dyan. Aglalaban dan ka po iti imbagam. Pudnumat. Nasayaat mo, may kan. Tao may mualaan ti parcel mo, Marituyang. Imbag ka pa'y Marituyang. Kanayon nga adda sumangsangpet a parcel mo. Makaung-ungota. Nay, apa yun, Mare? Isumot lagayam adumakdakkel dagita abot ti agong mo, Marituyang. Iyawat yaw, dahi ta parcel kaw, Marikwanang taagawid akaw. Aday ta, medyo nadagsan. Mawit mo. Pagchis-chismisan dak gayam, Nay, nagkuna, Marituyang. Adda ayamot istoryaan may papankan ka. No adaman, Mare, fake news day ta. Saan ka mamate? Di ta kayaw! Mare! Bayadan pa'y mo't day ta! Mare! Nabanuga ka nagkarpintera. Nakaluto ka, Tuyang. Dandanain. Aginan ka pailaang dita. Nay, anya maninday to'y nakaparabaw dito'y lamisaan. Parcel mo maninday tayo? Wan, di mo sagsagidan. Diyak pa'y nalukatan day ta. Ayun na yan. Nagadaw, ti simbang pa ta parcel mo. Isulat ti pangigas-gastusa mo ni ti sweldaw. Kit nagrigat tagtrabaho. Maudi daytan nga order ko. Di mo mga rudos, usaran dagiti orderan. Sapay nagngingina. Usarag ita dayta. Kasapulak unay dayta. Jay in-order mo apagkod-kod iti bukaw. Asag lilimaribaw. Adalaang mo dita igay. Usaram ngamin Pagkod-kod lang iti bukaw, 5,000. Sa mga ron nga automatic. Ay na mausar ko dayta nga in-order ko badong. Amaw, no anya dayta? Anya dayta ya? Anti-marites dayta. Anya? Itutok ko lang dayta kadagiti nalay ngag marites. Maikatan ti kinamarites da. Unay kat arurot kon kadagiti ang marites dito barangay. Unay siya kapitan marites da. Saan mo amay katdayta nga ugali dagiti tattao, Inteng. Amin asuli dito'y barangay tayo at dalata dagiti marites. Agasim nga, ta imarmaritis dakit din asyak ti katarakyan a kapitan.
Di mo pa'y kayat. Punumot kit di ah. Ay, no kakastaan na sasaya at abanag ti imarmaritis da. Ay, kat, mayat Kunak nga ron. Anasaya at aba nagtiimaritis da. Saan adagiti makapirdi iti may sa ataaw? Day tangarud kay. So ka. Di ka mapan makimarmaritis dita. Ado, ti trabaho dito'y balay anaskin nga asikaswaan. Ay, jak aramiden day ta inteng. Kun may sa, asino ngay mat ti imaritis ko dito barangay tayo. Chip, kita minanatuyang oh. Aw, anya day ta ipatpaturong mo kada kami, nanatuyang. Nakabutbutang. Kasla dakkel mo tapaltog. Ipadpadas ko lang daytoy in-order ka, ijay online. Ha? Ay, saan mo nga itutok kada kami, ana, ang mga nupumtok day ta? Ay, Susan, makapatay daytoy. Ay, nanatuyang. Ni Jun lang ti pangitutukam, tanalay ngagparnwa iti istorya day ito'y ataaw. Ha? Isak man ang tinakita mo, Chip. Nanatuyang, ni Chip Kwarog ti pangitutukam. Para kadagiti nalaing agmaritis daytoy. Oh, makitam. Ni John tinalay ngagmarites. Uray sana pudnaw, imarmaritis na. Ni Chip Kwarog ati pangusaram iti daytana natuyang. Mabit lang. Tistingak man no talaga pang anti-marites daytoy. Tumaraytan John! Kawan! Hay! Apay ating maray kayaw! Agsubli kayaw! Nakaadayudan. Pangitistingak ngay daytoy. Jak ammo, kapitan, no ape agumurgura ni Mari Tuyang kada kami kan ni Mari Banang. Ada siguro na aramid yung abasol Anya kumangay ti basol may. Binayadak to pa je parcel na idi imay na inala, adi nan binayadan. Ay, medyo arsagid itan ni Marito yung tabumakbakit nga minay. Iso ano mabalain? Saan kayo ngagsasao iti maikontrakan ko na? Awam mo't malagip mi ngay magbagami kontrakan ko na. Mamuyo mo tindag iti Marites ita panawin. Ures sa dinukit agwaras dagiti imarites da. Adan tusurukin kurang na pa yan ti Marites da. Kasta siguro tinapasama ka. Asino nga tanga iti nang idandanon kan kuha na iti kamaling impormasyon. Antay! Nay, apay Kwarog, agal-al-al kamay. Apay, kinamat na katibakay. Lumay dito yung ninanatuyang. Ibagam nga awanak dito yung balayo Kabutang mo ni Mari Tuyang? Aday gam na da kalapaltawg. Intutok na kada kami. Iso nga intarayan may. Apay ngay. Ibagbaga namat nga antay maritis ka no dahi jay. Nakamamak. Intutok na ka? Ay, nuadabala na. Ay, kasanun ngay. Day tangarod antay. Armas samot dahi jay. Anwan na nga taday jay ngay. Armas na Pumatayan ni nanatuyang. Kagawad, no makita yun ni nanatuyang, tumaray kayo at agos. Taapay. Adda armas na. Anya nga armas. Basta armas. Makapatay day jay nga armas. Kasla paltawg. Ay, sus. Siguro, adda bala day jay. Ay no armas akit nas kanamaman ni Kapitan Dayta. Ipapulis tayo ukid din Kasanon nga no umay dito tersenak. Di abugam. Delikadaw. Nakabutbuting day jay tao. Nay, nakaul-uli magkaita tuya. Pampanunutek nga raw. No pangipadasak daytoy in-order ko ijay online nga anti-marites. Mamati ka mo't iti dayta. Sapay nagngina. Sayang lang dayta pinagbayad mo dita. Padasaksakan ka. Ay di mo aramidan dayta tuya. Sa anak ang mahilig ngagmarites. Padasak lang mag... Ni. Ay di mo ipaturong kanyak dayta. Mabiit lang mag... Ay, una yan. Makasisirap tilawag na. Sus, di ka aglisi. Tatamaan na kaday tilawag na. Kasi lamay ang laklako iti puto. San samot nga epektibo?
Ayawan, defective day ta tuyang. Sayang ti kwarta. Ay, maminsan man pa'y Pot. Kunana, mate. Badang. Ay, sige man pa'y tuyang. Ipaturong mo man pa'y kanyak. Ay na, mayat mo tirik na. Ay, saus. Apay nga'y. Takas tamatan ti panagsaom. Ay, nagpangi ka, bakit? Agsakisay ka, mamet. Umay katagmikap ka. Ay, badang. Ay, nagbalin ka mo to na bakla. Ay, arayatan da kami, kakaroba! Arayatan da kami! Nangag mo day japok ka, kwaraw. Ninanatuyang day jay. Agpapaarayat, Mike. Apay nga ta. Ingkay arayatan na. Awan mo't asok nga gapo di tabalay da. Awan ti uram. Ingkakit din. Kitaam nanyat mapaspasamak. Ay, nagwapo ka mo din. Abay na. Nanatuyang. Anya ti mapaspasan makinataba daw. Ay, so nga ron nga papaarayat ha, kwaraw. Nagpaldamot tayo. Ay, arayatan na kami, kwaraw ka. Anya ngay nga rin ti maramida. Impaturong ko lang kan kwa na dahito in-order ko ijay online. Kastamatan, tinagbalinan na. Ay. San mo patpaturong kanyak day tananatuyang. Ang mga numapindot mau. Kat may pada kinitataba daw. Nagawit akman lang ay. Ay, kunak no arayatan na kamay, kwaraw. Ay, inak ibaga kinyangkel kaw. Isunti mga rayat kada kayaw. Kasano nga arayatan kayaw? Isublim ni badung ko iti sigod a kinatao na, kapitan. Si kamat, anong nga men? Impaturong ko laang matday ti ginatang ko nga antay marites ken kwa na. Kastoy na Ay, di mo ipaturong ka ka. Kayat mo ayang agbalinak mo't abakla at chismusa. Di lang nga min ing kagat-gatangan. Para laang kumakadagiti ko kumarik at chismusa da ito. Naatairaman mo pa'y ni Banang. Kay dadadaulan da gayam. Nagadot nasagap ko at chismis ni Takaroba. Hi! Asino da ito ya pogay? Ay, siya ti kapitan ditoy. Kabuteng nakta dumanugak. Ha? In fairness, pogi a kapitan. Ay, kapitan. Ay, sana mabalay ngagnanayo na kasta ni badung kaw. Basul mo. Anya nga'y tiaramida, kapitan. O anya? Rogi ako, tag-istorya ka nagiti imaritis na kanya. Pagkasang may paturong kwa na day taginatang mo. Tabarang agsublit ti sigod akatatao na. Aywan anya. Anya ti mapaspasa makanya kaun. Ay na, mayatan, kapitan. Nagsublin iti sigod ni Badungkaw. Sanan abakla. Apay tuyang. Anya ti napasamak. Anya ti raramidan ni parinteng. May kami man nag-istamba dito itersinam kagawad. Ay, balbalagan kayo, adwa. Saan kayong umayag marites dito tersena? May kami lang matag-istambay. Da kayon sa kanukat, tagiwarwaras ka dagiti is istorya. Di chip ko arug Day taman ti ko nakin ka, John. Siyak man ti pabasulang. Talaga mo ta sika? Sika, tila yung bagbagam kininanatuyang. Iso agim mura kada antik banang kini kagawad kwanang. Da kayo gayam takin basol, no api agimura ni Marituyang kada kamay. No daduma, nagmayat gayam ti agistorya iti sana pudnaw. Makita yo day tangaramid yaw. Limal lalakyan kayo, ngam naglaing kayo nga giwara si ti kamali adamag. Pinadas mi lang mo't kagawad. Na minsan lang mo't dayjay. Tuya, ayan na nga, jay antay maritis mau. Ay, awanon. Nang ipanam ngay.
Mayat dayjay kay. Ay saan? Kadagiti amin nga inorder ka. Dayjay ti saan anasaya at anagatang kaw. Ha? Sayang laang jay imbayad kaw. Na imbagkit di tanagsublin tabusis mo. Saan kan abakla? Kay, imbal lang man. Wan, saan mo nabirukan? Ay, jak pa'y gayam na bayadan dayjay kin ni Marikwanang. Yung kabayadan na. Kababain, Mike. Sigay, tainak nga rod bayadan nun. Apay Kwarog, kaano kayo pa nagbalin at chismuso? Ha? Uncle. Denggan nyo man analaing dagiti manggagyaw. Kandi yung man kisayan, kanayunan. Uncle. Nakita yan. Nagginuran daan tim kan kagawad ko anang. Kaya ni nanam atuyang. Gapo itiindan danon nyo akam mali na impormasyon. Nay, Marikwanang, anya day taluklok atam? Daytoy man parcel ko, Maray. Ay, nag-order ka? Wen. Anya ngay day ta in-order mo? Nay, nagadumat ti balkot na. No, adda antay Marites. Adamat antay baa, Maray. Ha? At nagaya man ti kasta. Kukumaray! Ha? Ay, ang mga noawit mo dyan antay maritis mo, marituyang. Di mo usarin ka na kami dayta, Saan maray? Imayak tabayadak jay utang ko kin ni Marikwanang aparsel. Aywan, bayada mon, Maray. Kunak no nalipata maun. Ken, marituyang, di mo ko maibaga aperperjenda ka. Tasaan mimot nga aramid dayta. Ay, Wenmet nga men, marituyang. No anyaman ti saan mi akayat nga ugalem. Ibagami iti sangwanam. Saan mi nga istoryaan iti sabali a tao. kasta aya Marikwanang. Ay katuan saan me nga ugali ti agimar marites itinuan niya laditan. Taam mo me, ama diti kasta. Agbayad ka nga ruden Maray. Wan maray! Ay na toyang. Narigat ngamin no amin amangag mo kat patyam. Aday tamatan ti pagsaksakitan tinakam mo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junred. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay. Agpasada ka ita, Kwarog. Wain kagawad ko anang. Napay ka day. Pakikitam tumang nga rod ni Philly akaanakak. Numabalain, itulod mo dito'y balay, tadyak masangaw timang sukon kan kuana. Diyak amo ti rupa na kagawad. Ayunan niya. Ang mabait lang nga rod tayo pakitak tiladawan na. Daytoy, kita ama na imbag. Ha? Kana kam day ta kagawad? Kuwamay. Why? Sana madlaw kagawad. Kastaya. Daytoy ti maibagay kan ka. Nekwan na ikaw. Abay nga ili, napigos nakmatan kagawad. Nagadayo magayam dito'y ayan nyo antay. Saan mo't Philly? Di ka la siguro na irwam. Anya nga minti iparamid mo kanyak ay antay. Sika kumapay la ti mga sikaso kadagiti lakok nga street foods. Awan nga min ti mga sikaso tanagawin ni Maribanang ije Ilocos. Jakmet masangaw tado ti pakakumikumak. Manungay ti tangdang ko antay.
Depende no ado ti mailakom, dakdakkel mo ti tangdan mo. Nay, adda magayang balasan dito tirsina, marikwanang. Ay, ni Filay, mare, kaanakak. Yung nagmumandag ito yung karton, Filay. Si kapay lati mangi display, tagsarita kami kan ni Kumarek. Unang tikwanang. Sika nga ay marituyang, naggapwam. Dita simbaan, maray. Nalipatam sa mutin a Domingo ita. Naimbagman ta nalagip mo tinapan na kimisa. Ay kituan amaray. Ako pa. Asino nga iti kinasaritam itay antikwanang? Ni Marituyang. Okay. Anday bagakkan ka ngam di mo ibagbaga iti sa balay. Anya nga iti antay? Kasla adda kasinsinnarak ni Marituyang iti simbaan. Anya? Wen, padasam to ka diti makimisa inton Domingo. Amangan mo't no chismis lang dayta antikwanang. Pudno. Ngamain, kanayon ang makimisa. Uray Sabado, mapanlatay di simbaan. Gaputa ka na yun ang makimisa? Adan kasinsinnarak na iti simbaan? Adda account ba daw? Nasaya at may. Mala, haginanakan, tamangantan, intun madamdama. Ay sos. Sapay nangan kamin iti simbaan, sakbay anagawid. Ay, kit mangang kamanin Anya nga iti sidaan ta. Adobo amanaw, tuyang. Wow! Nagimasay. Ay, kituin iso amangan kamanay. Ayun gayam, kanungay nga umay ka makimisa. Diyak pa'y sigurado, tuyang. Ang sanpay nga ita. Nasaysaya at matlaang no makimisa ka. Adu ti maadal mo. Si Kalatan, ado mo'y ti pakakumikuma. Okay! Badawng, rumwarak manan inton malam. Sa dinaw ti papanam. Agdalos ka maijay simbaan. Sige. Saan ka alapdan? Ang magawid ka mutla dagos Uwang kaday. Gayam. Agluto ka pa itin na pawi. Sakbaya pumanaw ka. Tapno si dain tulangay. Ti ilutaw kento nagapuwa kaya bangkaag. Ay katagluto aklatan iti sidaan. Taday tanto lamangan ti aramidamon inton sumangput ka. Amok ngamin kay adaw ti aramidam ijay bangkag ta. Agyaman tuyang. Awan anyaman na, baday. Anyat gatangam ka ba dong? May sa sardinas man, maray. Anya pay. Day talaeng. Mapan ka kadimanan iti bangkagyaw. Ay, kituin maray. Ni Marituyang ngay, sana sumurot. Saan, maray? Agdalos da ka no, ijisimbaan. Tasabado ita. Kanayon mo tinamapmapan ni Marituyang iti simbaan. Win ta kayat nakano ti agdayaw kin agserbe iti apo na marswa. Day talaan nga ta. Wano, adapay sa bali agagara na. Anya ti kayat mo asawain, maray? Ay, awan, kabadong. At tuyan ti sardinas agat-gatangan. Si kamot ti masabat ko, maray. Sa dino ti papanam. Inak tumulong nga agdalos ijay simbaan, kapitan. Very good. Nagsayatan, no, kasta ti aramida. Saan ka amapan makimarmarites? Kapitan. Ay, gayam, awan ka di pa'y ni Maribanang. Next week pa'y nga agawin. Maikawa ak nga main. Awanan ti kadwak amagmag na no kasta amapanak ijay simbaan. Ni ngay marikwanang. Ado kano ti pakakumikuman na, kapitan. Di na masangot ti tumulong nga agdalaws ijay simbaan. Kat ano sampay sa nabalay tano agawin ni Banang, danton kadwam. Kita ang Feli. Panagmimerienda manan. Sigurado ani Marituyang manantimang ted iti merienda day siya lalaki. Kasla close da mga minantay. Agkakatawa da pa Day tangarod kat. Panagkunak. Adda something da. Anya kumangay ti something da. Anya kumapay ngay. Relasyon Anya. Aday ta.
Nangalan ni Marituyang iti tinapay kan Diyos. Ay, sigurado nga ikan na day dya alalakay. Kitam! Unyag paisaw, ante kwa nang. Kulakto mga minkan ka. At the something da! May kamay dito'y balay, kwaraw. Kanya ti masapol, maw. Umay ko lang, isubli to'y martilyo a binulod ka o tataba daw. Agyaman na ka. Kaslaawan ni Nana Tuyang. Saan ka di pa yan nagawid? At dapay lang iji simbaan. Agawid tumod lang na dyan, intun madamdama. Ay, wine. Domingo gayam ita. Kit tumunog ka pa ya, tagkapita. Ay, sanain. Agdardara sa kamain. Tado pa tinaskan nga ramidak. Inton maminsan tulangay. Kumatangak man ititinapay, kagawad ko anang. Agpili ka lat taditan. Ang adaman sa lusudag kan kakwaraw. Ha? Anya da ita? Kasla nakita ka naggapo kay tayan da Marituyang itay. Ay, inak insubli ti martilyo a binulod ka, oh. Nagawid ka din ni Marituyang? Da kano pa di simbaan ko na ni tataba daw. Anya, kano itay pa analpas ti misa? Da siguro na patag nga inaramid da Di bagam kiday. At da kasinsin narak na ijay. Oy, di kag sasawi ti kas takagawad. Ang mga nusikan to ti madaksan. Basta siya, ibagbagak laeng, no anya ti madmadlaw ko. Ay, dahito yan na tinapay ti gatanga kagawad. Mabit laeng tay supot ko. Kumatangak man iti asukar, maray. Anya pa'y kabadong. Day talaeng. At to'y, tibayad ka. Mabit laeng tay supot ko. Day. Apakas na ti panangkitam kanyak, maray. Kaslad dati kayat mo asawin na. Ay, kwa. Aday bagak. Ngam sikreto talaeng Anya day ta, maray. Panagkunak. Adda kasinsin narak ni Marituyang iji simbaan. Anya? Wan, day tatipod now. Nag-sweet dan tupay di day dya alalakay. Ay, sana po no day tang ibagbagang, maray. Saan ang maaramin ni Tuyang ko ti kasta? Ay, pudno nga ron ti bagbagak. Uray damagam ijay kanakak. Nay, ato yun ti kapim atinimplak ba daw? Mala, idisumlaan dita. Na, adda ka di parikaut. Itay ko pa'y amadmadlaw analiday ka. Ay, awan. Okay aklaeng. Umunakan ngagkapay. Sumarunuak taon. Ay, jak maawatan no apay akasta ka ba daong. Awan matamok anagapaan ta. Okay aklaeng, kunak Mike. Apay aya, dagulit ka. Adda ka din naaramid ka o adi mo nagustuhan. Awan. No adda parikaut, ibagam kanyak ba daong. Sa anak an nairwam akasta ka. Badaw, mabalin amapanak tumulong manan ngagdalos ije simbaan. Saan ang mabalay? Adda ka di ipaaramid mo kanyak. Awan. Jaklaan kayat arumwar ka. Nay, apay ngay. No imbaga ka saan? Saan? Saan ang mabalin? Di mo man ipapilit ti kayat mo. Ay na ba daong awan mo't dakas ngar aramidag. Apay aklat ang nagbaliw ka. Saan ka mo't asigod akasta? Ay basta. Dito'y kalaang balay. Agawid at laeng, kit awan ka dito'y amasang petak. Makita! Badaw, nakaidasara kon iti pangrabyanta. Umay katamangantan. Sa anak ang mabisay. Si kalatan ti mangal. Anya, kalakit din aya. Jak maawatan no niya ti mapaspasamakan ka. Anya kalaki di mo tin Mapanak itayan ni parenteng, tuyang. Nay, anya ngay ti aramidong ijay. Awan, mapan ko lang sa rungkaran ni parenteng. Ay katmangan ka pa'y nga umuna, sakbarumor ka. Saan nga rudaing? Uray ibusong maamin si daing. Badong, ibagam kumano anya tinagbasula. Saan kumamot akasta? Awan nga raw. Ala, ditakan, mapanak itayan ni parenteng. Agtugaw ka, pare. Ay,
Agyaman na pare. Anyat gagaram. Dakkel ti parikot ko, pare. Anyat parikot mo. Hadda ka no kasinsinnarak ni tuyang ko iti simbahan, pare. Nakadamagamat iti dayta. Isumit timbaga ni Marikuan ang kanyak. Iso adyakon amo, no niya taramidag, pare. Ang mga nusan mo't apod no, ti indanon daken ka paray. Kasanungay no puno, pare. Amo mo't itatao ita panawanin. Amin ang makita da, kat ikanda, iti ka ipapana. Apay nga itakala ang badong. Tengar trabi ay. Nagsarsarita kami ipay ngamen, kani pare inteng tuya. Nangan kan. Wain, nakipanganak kani pare inteng. Pasensya ka na. Pasensya. Para itian niya. Pasensya ka. Pinagpanunutan ka iti dakes. Naibaga ngamin kanyak ni kagawad kuanang. Nga adda ka no kasinsinnarak mo, iti simbaan. Anya? Ay una yan. Ay sus, saan ka kadingag silsilos ba dong? Tasi ka laeng ti ay ayat. Pudnaw? Katuan mat. Iso ano anya man ti bagbagadaken ka. Di mulatan ikaskasaw. Way, tuyang. Agyaman na saan gaya mapudno ti imbagan ni kagawad kuana? Anyat gatanga, marituyang. Sa anak agumatang maray. Anya nga rod ngay. Kaya't ka lang nga ikan itiliksyon. Alay ko. Ay, apay ngagkabil ka ngay. Anya, kurang ka di pa'y dayta pag nakmam. Marikwanang. Huston, maray. Kasya na kumamot, Tila kumpormi ngayon kay dandanon kinibadong kaw. Na imbag kumamot nupod na ungam saan mag. Tapno'y bagakken ka niya. Awan relasyon mi iti lalakay ngay bagbagham. Amo ka, umapal ka manan. Gaputaado ti gagayam ko ijay simbaan. Anya kumangay ti apalakan ka. Amo kon, day tangay style mo, marikwanang. Maminsan pa'y adadaulan na ka. Saan laday tati maraman ang kanya? Ay na, kagawad ko anang. Saan nga amin ang makikitam katrumbang nga ikam iti kay papanan? Anya nga ita, kagura na kanti kumaren. Ala sigay! Diton kinagibusan ti Sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday toy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga. Kumusta na kuanang? Agad kastoy lata, don butsyog. Nasaya at lata, nakaradkad lata. Sabong parakan ka kuanang. Nay, anya ngay day taigam mo nga ilamlamang mo itilikudam. Sabong nga rod parakan ka. Ay, trumpet flower. Trumpet flower. Dinagas ko la ditadalan. Na, anwag ngay day ta. Ibalang mo day ta. Mangtad ka trumpet flower pie. Sana bali tanapintas mo ta sabong daytoy. Di kan mangtad itikas ta. Apay, may dengdeng ko aya day ta. Sige. Intun maminsan, ikang kanto iti sabong ti karabasa tapno may dengdeng mo. Apay ngamin nga da kaya, anyat ibagam. Katnay, kaadaywan asuli ti kabildatan ti ayan ti balay mau. Umay ka nga rod sa rungkaran.
Ahon kayam, di na ka di libre iti merienda. Umay kalagayam agpalibre iti merienda. Bangkrapom gayam ti istorkaw. Ala, agawid kan. Tamang ano al-alyaan nakday di asawam. Si kamat ko anak. Talo na tawan tinapalabas. Sipod pimusay day di asawa nga ay ayat aklaunay nga aging kaita. Naa, aguray ka. Umay ka kadi makigayam kanya kuno umay ka agaram. Agaramakan ka ko anang. Ay, bastard kan. Manglukloko ka laang. Kay bagbagam itay nga ay ayatom day di asawam nga aging kaita. No di ka manglukloko. Agawid kan. Sayang lang ti oras ko kan ka. Adu pa tinaskan nga ramidag. Mangisuputak pa iti asukar. Tulungan ka ko anang. Sa nabali tawan mo't lang ti aramida kay balay ko. Tulungan ka tapno saan ka mabanog. Ngamsakbay na. Pagmerindaan nakpay Nala, wan malangan. Pagmeryendaan ka man langan, tapno awamot makunam. Marito yan, anyat gatangam. Ha? Na. Ay! Anyat katawa, marito yan. At dami gayam asawa mon maray. Ay! Kakaruba! Adan asawa ni Marikwanang! Na. Kakaruba! Na. Adan asawa ni Marikwanang! Ti ampang abak-bakitanan. Anya ti pukpukaw na. Agasawa tagano ko anang. He? Alangaminan ko anang. Agasawa tangaminan. Uray may salang akalding ti maparte. Taduduatan tumat lang nga agsango. Santan nga agimbita. Anya? Alahan ko anang. Agasawa tan tapno agkabalay tan. Nabanuga ka talaga. Nagkapom aya. Kanin anya ti umay mo ibaga. Kasla importante launay ti bagam ananatuyang. Adan asawa ni Marikwanang. Anya. Anya ti bagbagamon nanatuyang. Adan asawa ni Marikwanang. Adan asawa na. Ha? Adda asawa na ija istor na. Dapat ti ibaga. Kunaklakit no emergency. Tanabambanog ka. Ay, adda. Podno tembaga, kapitan. Adan asawa ni Marikwanang. Amangan mo't no saan ng asawa. Amangan no friend na laeng. Kinanya kumano adda. Awan ba't parikot iti dayta? Ay, sa wakas, adan asawa ni Marikwanang. Amunan taon ti sarsaritan. Alaki din. Ingkan, di ka manaktak iti trabaho. At dayta ko anang. Nalpasta na nang isupot iti asukar. Ngam kukwak dayta may sa supot tatangdan ko anang isupsupot. Anya? Anya pa iti sumarunong nga aramidan ta ko anang. Ibagamlaang tatulungan ka tapno saan ka mabanog. Dayta mantika, kastamot den dayta asin. Sige ko anang, tulungan ka. Ngam kukwak tumot ti sagay sa asupot a mantika ken asin Na. Sige, kukwam tulat ta. Nay, si kamot day ta masabat kaw, Don Butchaw. Anya nga day ta naka-eco bag nga igamaw. Tangdan ko anang isupot itilakon ni Kuanang. Ha? Tangdan maw? Apay napan ka nakitagay, di jay istor na. Hidin to tabak ng kamay. Katman nubak na nga? Aguray ka, Don Butchaw.
Apay, inayaban na kaaya ni Marikuanang ang makitagay. Saan? Nudikat na pan ko inaram. Ha? Agar-aram ka kin ni Marikuanang? Katuan, Nagpatangdan ka? Na, hada ka di kasta nga agaran. Agpatangdan, iterarmon na. Adutik api-api na timplam, kapitan. Ay agyaban na, kagawad ko na. Ay na, naimastik ka pa ma. Kasta matitimplam, kabisado ko na. Una niya. Ay, Marikuanang. Pudno ay ang adan asawam. Ha? Isumutin padamag ni Marituyang. Kwa? Saan, kapitan? Agar-aram la kanyak ni Don Butchog. Nigayam Don Butchog nga imot, agar-aram kan ka. Ay, kapitan. Apay kayat mo day-day. Kwa? Kasla crush ko. Kat no imot day-day. Ang mga no di nakanto ikan iti sida, no agasawa kayaw. Ang mga no isuntulat yagsit sida iti naimas. Ha? Pagkunamot akasta, kapitan? Di mo na damag aya idi. Nagsakit tinakam day di dun niya kutong kunkwan ha. Ngamen, imutan na kano idi. Iso nga rod adun niya kutong tawag na kunkwan ha. Gaputakim mo taong. Time imutan nila kay Butchog nga asawa na, nga imaut. Ha? Mas dawa ka. Tapay adun kando niya tiawag na kadakwada. Sa bagay, dakil nga minti balay da. Sa akit aday di Amerika, tay kakaiso na abugbog tong nga anak na. Ay, kapitan. Bak nang tangag paso. Kasta uday mat akir mat ni Don Butchog. Ha? Ita, kayat mo pa'y lada jay. Medakan ka. Nanakwanang, gumatak man iti asukar a 1/4. Nanakwanang! Umayan. Ha? Manaw tigatangam nga sukar. Abay akas tamat ang tibuk mo, nanakwanang. Kulor yellow matain. Yellow ka dinay ta? When now, brown. When now, orange. Tila madmadlaw mumut. Sakit. Nakaritos ka iti atid daw. Sakit medyo lumabaga na itabibig mau. Ay, kauwan na. Ay, kas tagayam ti adda asawa na. Awan pa asawa. Tasa anak pa anay kasar. Kanong artikal lay Sam? Intonto alaki din. Ibagamon non niya tay gatgatangam. 1/4 nga sukar lang, nana. Okay. Mabit lang nga raw, taited ko. Nay, Marikuanang, papanam, nakabistida ka mag-iti sabong-sabungan. When inak nga ron manen makidate. Kinidun butyaw. Wan, ag-date kami manen ijay ilay. Ay na Marikuanang, sa wakas, adan asawam. Ahay! Sumardang ka mamut. Anya nga asawa nga ibagbagam. Tilay warwaras mo kadagiti ka aruba. Oray, taditan tumut lang, ti pagtungpalan na. Kano nga ti kalay sayaw, tao may kamimot makipangan na. Mano abaka, ti partin niya. May salakan wa kalding. Tadudwa kamin tulaeng agsango. Anya! Ay na. Nabsuga ko na Kasano nga minasaan ka mabsug unay. Kat binukuda mo tibuo alitson amanok. Dinakpay inikkan. Paborito nga mintelito na manok. Jayla na nga kagudwa order ti sindak. Sa nabalit, tanay mas lata uray natang. Mala, agbayad ka nga ruden, taintanton. Ha? Siyak tagbayad? Sa nabalit ado ti kwartam. Anya? Taintantuman kidagbuya iti sini. Agday taman ni jay pagsinyan. Ay, kwa. Alan, kwanang,
Mayada muntikin nanta. Ay, sige malangan. Siya kong tagbayan. Na, ang guru-urok ni Don Butchog. Salbag. Imay kami lagayam diti pagsinyan. Tapno may maturog. Ay, sakit siyak manen tinagbayad iti ticket may. Idinto ta siyak lang aro dun tinagbayad iti kinan may di restaurant. Ay, kung gaya, ti popcorn na ginatang ko. Igum na. Ay, inayadat nga alain ta siya kung timangan. Tadinak pa'y kaya't nga ikan itay mo. Inaayad laeng. Inayad. Aday ta. Maala kong ti popcorn. Ay na. Rinabsot na. Na. Pinutputan nan iti husto ti popcorn. Ako namlan iso tinanggatang. Sapay nagdakkel asobot. Haddoyan ti kapem, kapitan. Igo pa mon kabayatan anapudo. Mayat titimpla na. Kun kunamla dayta ata libre. Awan ngamin ni Maribanang apara timpla iti kapem. Ewan nga ron. Pumanasyar mo't na dya tao. Inawes tay gayeb na atagabagyaw ta mapandakan no ag swimming. Ay kat mayat bayam tagpasyarlat ta. Makapaikat day ta iti stress. Ewan na nga mawan nagluto iti kanag. Manomat la tagluto ngay kapitan. Ay, wan gayam. Damag ko nagdit kayo ka ni Don Butchog nga imot. Kumusta ngay? Naragsak ka? Anak kay dit kan ko na? Wen kapitan. Nasayat isa din mo nga tinapnapanan niya. Nag-restaurant kami kan nagbuya kami iti sine. Ay, kita dumot nga ron ti impakpakan na kan ka. Siyak, tinangpakpakan kan ko na, kapitan. Anya? Si ka tinagastos? Wan, kapitan. Makitam. Di nagtumutpat yan. Kuripot na dyan, Don Butchog. Makaamukan iti biyag mo. Kan sikan ti ag desisyon. Kano pakaragsakam. Sikalata ti makamu. Panang, agkalay satan into no may alawas. Ha? Agkalay satan? Wen, kwanang. Ay na, nagsayaatan nga ay, agsuotak ka di iti trahe di Buda. Wala, di oray man mang rin tatapay iti banda. Ha? Talaga? Di oray man magnata iti red carpet. Ayos lata. Ay na, nagmayatan. Makamukan numanuti kayat mo maparti ababoy kan baka. Ha? Talaga? Wen, kwanang. Uray man kat nuing grande ti maangay akalay sata. Ay na, talaga? Wen, kwanang. Uray ta si kantumot lang ti makaamoy ti amin agastos. Iso nga ayos lang nga uray ing grande ti kalay sata. Anya? Uray, tadakal mo ti magangganan siya miti istor mo. Iso asikan ti agastos iti kalay sata. Ay, aglos do yakit itayta nga imbagam. Hala, rumwarkan dito'y balay ko. Sakbay amagam matak, jay badang ko. Rumwarkan! Anya tinapasamak, marikwanang. Lumabasak itay dita paraangam. Nangag ko ti pukaw mau. Iso ang nagdardarasak nga imay. Akaslad da kapam. Ay, agkapsota, kamare. Ti sinalbag na ijay abutsyog. Ha? Nay apay? Ay saus, rinamos na kamaray? Ha? Kaya't mo asawan maray? Naalanan ti dayaw mau? Ay saus, ang mga nuagsiko ka, ay nasken atakdiran na ti dayaw mau? Ay, anyamot ti kastoy. Nagmalasak mat
kastan. Ha? Apay, di na kaya't atakderan na ti dayaw, mang. Sumardang ka mamat, Mare. Ha? Kahit anya nga rod ti sangitam ngay, kan apay nga kakapsot ka. Kasanumat nga, men. Agusto akmat ka ni Don Butchog, Mare. Ngamay na! Sakla aminan, tagas-gastos. Iti pa nag-date, may, kan aminan. Sa hindi ko na nangagkasar kami. Kasta unay aragsak kao. Kat kunana pa'y nga oray ing grande kano ti kalay sa amay. Kahit Uray mano kano ababoy kan baka ti maparte. Uray magnakami kano pa iti red carpet. nagsaya atin ngay. Kunana pa'y nga oray mangrenta kami kano iti banda. Agsuotak kano iti napinta sa trahe di Buda. Kahit Gamsak ka no, magtima mo iti amin agastos. what? Uray tadakkel ka no, ti magangganan siya kiti store ka, Maray. Na, apay, umanay, ti magangganan siyam apang ingrandi akalay saya. Ti bulili ko nga dun, Butchog. Ay na! Ti salbag ijataw. Aglus doyak, gapoy ti pungtot ko kang kwana. Ay, sus, kunaklakit din no makiasawa kan marat. Ngamsan mat gayam. Ay, sayang marat. Talaga sayang. Bayamaw, marikwanang. Kwarkwartaan na kaladay dyan, Don Butchog. Wun maray, hustaw ni badungkaw. Kahit, ay ayata mo samat ni Don Butchog na nakwanang. Di anusam at ikinaimot na. No maanusam, abukudan na ti sidaan, kat di nakaikan. Ay di sige, agasawa kayo Kaya no kaya't mo asikalat agas-gastos iti kasaryo, di sige. Ay, saan, Kapitan? Saan akon nga agtatakkon? Agasam, awampay gastos na no kasta nga agdate kami. Siyakla amin kat di nakpay ikan, agraman ti popcorn akang kanan mi ko maadwa, iji pagsinyan, bukbukodan na, imbis asyak tinanggatang. Nagbabalgam ka kuman, Amaray. Tapno kasladakan ka na. Unay ni Ayan. Don Butchog. Ulti mo papkaon, imot na kan ka. Di pa ikat mangmangan, idinto ta si kakatagtiltil mo lang. Huwag nga rod Sige, Maray. Ibagam, nubugbugan may. Taramidin mi adagas. Ay, sige. saan ba daw? Agtal na ka man. Isaksakit ko lang ni Marikwanang, tuyang. Bayamon ni Butchog. Marikwanang. Heh. No talaga agasat mo ti makiasawa. Dumteng tulat taday ta. Dumteng to tilakay aparakan ka. Lalaki ko namot, Kapitan. Ah, Saan alakay? Tanagalas adenggan. kat isumit. Sa din ngagsaksakit tinakama, Marikwanang. Kano umay pa dito ni Don Butchog, papanawa mo. Di mo paspastrikin. Nagalas ti ugali na. Iso di ka paalilaw kan kwa na. Wan, Kapitan, ngamay na. Nakalidlidayak, gaputan na loko ak. Manon ti gastos ko. Di mo panunutan dahi ta. Amom taon, inton maminsan. Ay, nahanakwanang. Adda nga agpayso na kariknaam iti ayat. Ngam sobramat ti kinaimot na. Ala, kasta ni ayat numaminsan na nakwanang. Narabak launay. Ala, sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.